Assalamualaikum, lo Nova Eliza nyokan katro di pendopo Gubernur Banda Aceh. Alhamdulillah karena Bu Ana terima kasih belum disambut hangat sabil Bu Ananya. Lu hana macam Nova Aliza terima madu lu Lon sawa gampung, tapi na jauh tempat wisata di pantai, lo lampu aja supaya ngen yang na di Jakarta. ayo ke Aceh. Ya sama-sama tayo jak Aceh, berdarah Aceh ya sama-sama tayo majukan Aceh. Mungkin Bu Ana na ide ho untuk kira-kira mesti awaknya jak kenal. Pulau Banyak. Pulau Banyak. Ya, semulu gak sih? Selainnya 4 Lombok Di Bukit Siron. 4-nya. Bukit Siron Aceh Besar. Nasi. Nyen pantai atau ke? Gunung. Oh gunung. Pak Dongkret Agak di Swiss Aceh. Betul. Iya, Lo betul. hantum dengar segala ji. Tapi berarti memang harus lebih dipromosikan lo. Ya, tolonglah Kak Nova promosi kuliner Aceh. Iya, insya Allah UMKM tak bantu Bu. Insya Allah laki doa Bu panjang umur supaya Tanyo kita promosikan wisata Aceh demi kemajuan Aceh. Ya, terima kasih Terima Kak Nova. kasih, sama-sama Ibu.